Xayrlı kun o'quvchilar. To'g'ri pishmoqliq temasi bo'yicha praktik ülüşimizni başlaymiz. Birinchi birim. ABC'da to'g'ri pishmoqligining diagonallari O noktasında kesişirler. C adı pishmog'i 30 gradus, AC 12 cm bo'lsa, AOB ish pishmog'ining perimetrini topamiz. Meselenin şartı boyunca ABC'da to'g'ri pishmoqligi berilgan, AC ham BD diagonallari O noktasında kesişirler. C adı pishmog'i 30 gradusga tegiz, AC'ning uzunluğu 12 cm bo'lsa, AOB ish pishmog'ining perimetrini toparga kerak. Narsa so'ngil ish pishmoqning perimetri. İş pishmoqning perimetri demek AOB ish pishmog'ining yoqlarining uzunliklari summasi. AB qo'sham AO qo'sham BO. Demek ish pishmoqning perimetrini topish uchun AB yog'ining uzunlig'ini, AO ham BO yoqlarining uzunliklarini toparga kerak. To'g'ri pishmoqlikning diagonallari o'zligi bo'yicha, ya'ni ular tegiz. AC tegiz BD. Yani ikisi de 12 cm. Şolay yoq, to'g'ri pishmoqlikning diagonallari kesişi hem kesişi noktasında ortalay bölüne. Yani AO, BO, CO, OD olar o'zaro tegiz hem diagonalning yartısına tegiz bo'lalar. Yani 12 bo'lingan 2 6 cm. Yani 6 cm bo'ldi BO hem AO. Bizge AB yog'ini tabası kaldı. AB yog'ini tabu için C adı ish pishmog'ini qaraymiz. Bu to'g'ri pishmoqli ish pishmoq. Şolay yoq, to'g'ri pishmoqli ish pishmoqda A pishmog'i 30 gradusga tegiz. To'g'ri pishmoqli ish pishmoqning o'zligi bo'yicha, ya'ni 30 gradusli pishmoqqa qarshi yotuvchi katet gipotenuzaning yartısına tegiz. Yani CD ol AC gipotenuzasının yartısına tegiz bo'la. AC o'z shiratında 12 cm, 12'ning yartısı demek 6 cm. CD hem AB tegiz. Alar to'g'ri pishmoqlikning qopma qarshi yotuvchi yoqlari. Demek AOB ish pishmog'ining ish yog'ida belgili. Demek AOB ish pishmog'ining perimetri ish yog'ida 6 cm ga tegiz bo'ldi. Ya'ni 6 tapqir ish tegiz 18 cm. Meselenin cevabı AOB ish pishmog'ining perimetri 18 cm ga tegiz. İkinci birim. ABC'da to'g'ri pishmoqligida A pishmog'ining bisektrисасы DC yog'in 2,7 cm hem 4,5 cm'lik kesimtelerge bo'lsa, aning perimetrini topamiz. Meselenin şartı boyunca ABC'da to'g'ri pishmoqligi berilgan AK bisektrisi hem AK bisektrисасы bilan bo'lingan kesimteler 2,7 hem 4,5 cm'ga tegiz. ABC'nin perimetrini tabarga kerak. ABC'da to'g'ri pishmoqligining perimetrini topu uchun aning yoqlarining uzunliklari summasini hisoblarga kerak degan so'z. BC plus AD plus CD plus AB. To'g'ri pishmoqlikning qopma qarshi yoqlarining summalari tegiz bo'lganlikdan BC qo'sham AB tapqırlangan 2 dipte yaza alabız. Yani to'g'ri pishmoqlikning perimetrini hisoblao uchun yoqlarining uzunliklarini bilirge kerak degan so'z. Meselenin şartı boyunca AK bisektrisi to'g'ri pishmoqni o'rtalayga bo'la. Yani A pishmog'ini o'rtalayga bo'lsak, 45 gradusli pishmoqlar kelib chiqa. Yani bu pishmoq 45 gradusga tegiz hem KAD pishmog'i 45 gradusga tegiz. KAD pishmog'i 45 gradusga tegiz bo'lg'ach, to'g'ri pishmoqli AKD ish pishmog'inda şolay yoq, AKD pishmog'ida 45 gradusga tegiz bo'la.
Ягъни бу пишмак шулай ук 45 градуска тигез. Чөнки туры пишмаклы эч пишмакның кысымкы пишмаклары суммасы 90 градуска тигез. Демәк, АКД эч пишмагының нигез янындагы пишмаклары тигез. АКД эч пишмагы тигез янлы. Ягъни АД һәм КД яклары тигез дигән сүз. Шулай ук АК бисектрисасы белән бүленгән кисемтәләр билгеле 2,7 һәм 4,5 дециметр. Монда ике очрак булырга мөмкин. Беренчедән, КД 2,7 дециметр булса, ул вакытта ЦК 4,5 дециметр була. Демәк, ул вакытта ЦД кисемтәсенең озынлыгы КД һәм ЦК кисемтәләренең озынлыклары суммасына тигез була. Ягъни 2,7 кушам 4,5 килеп чыга җавапта 7,2 дециметр. КД кисемтәсе 2,7 дециметрга тигез булгач, эчпочмак АКД тигез янлы туры пишмаклы эчпочмак, демәк, АД ягы шулай ук 2,7 дециметр дигән сүз. Демәк, моннан АБЦД туры пишмаклыгының периметры 2,7 кушам 7,2 тапкыр 2-гә тигез була. Ягъни 19,8 дециметр. Икенче очрак. Бу очракта КД 4,5 дециметр һәм ЦК 2,7 дециметр булган очракны карыйк. Бу очракта КД 4,5 дециметр булгач, әйтүебезчә, АКД эчпочмагы туры пишмаклы тигез янлы эчпочмак. Демәк, КД да 4,5 дециметр, шулай ук АД 4,5 дециметрга тигез була. ЦД кисемтәсе, ягъни ЦД ягы КД һәм ЦК кисемтәләренең озынлыклары суммасына тигез 4,5 кушам 2,7, ягъни 7,2 дециметр. Демәк, туры пишмаклыкның бер ягы 7,2 дециметр, икенче ягы 4,5 дециметр булды. Демәк, моннан АБЦД туры пишмаклыгының периметры 4,5 кушам 7,2 тапкыр 2-гә тигез. Ягъни 23,4 дециметрга тигез була. Демәк, мәсьәләнең җавабы 19,8 дециметр һәм 23,4 дециметр. Бүгенге дәрестә туры пишмаклыкның үзлекләрен кулланып мәсьәләләр чиштек. Киләсе дәрестә очрашуларга кадәр сау булыгыз.